Yamanikab Jehovah, kongoi amu kamuktaindet nyo nekachop kokeny asikobit ketuiye, kaibe boroini asikobit atak tugul siketebe kelyekab Jeiso yekinetigei lesson nenyo ne lesson nebo lo neng'olole Kachiichet ak chobetabgei akobo Kiyoknatet. Amwachini Jehova kongoi amu ketuiyechi. Kitinye mwalimuinik chemiu chamache asikobit kokatech. Ako netai akotok tugul eng kainetab Jeiso kwane naibe kebeberta netai Pastor Aram Ng'etik. Amache atach chepkametinyo neibe kebeberta nebo aibe taunetab Jumambili ako Jumatatu ko amache atach chito nemache kokatech asikomwawekei. Chamgei chamanikab Jehova. Aibe Jumatatu nemwae kolen lumeiwotab maunatet otogotin kot. Kongoi amite kwaeng kasi imwae kolen kakenisiet ak Kiyoknatet. Kongoi mising anendet arubeng betutab kosomok kasi ko eng barakunyi kolen inendet nekiokartat ko otogotin mising chamanikab Jehova. Kongoi eng anendet ko Stephen Aramaru aibe betut nebo kwon kasi ak samari ngomut kasi nemwae kole itondab kaniset nekibo tai otogotin. Kongoi pas mbaraini asoma asikobit kesa asikobit ketestai. Kiptaiyat kamuktaindet nyo. Tia kongoi neketinye eng sobonwekyok amu euno koiretech wikit komugul. Yekait boroindo nekakinetkei ng'olyondeng'ung koyat kabwatutikchok mugulelwekyok asikobit kikuiyo chomyeng'ung. Ngobunjin tebunet nemi kutuswekyok sikobit ketebi koboten eng koit nemie akondoiwech tamireng'ung kainetab Jeiso nekatyolindenyo. Amen. Amen. Pas kebeberta nekamache ataune eng lesson ini ko kakiker kele ng'olole Kachiichet ak chobetabgei nekichopchinigei Kiyoknatet nekikurche Jehova. Amache kesoman anyun kit neo nekang'alal eng yutok ko mi kit nekakimache keker kele yekitokchinigei betab logoiwek chemiachen ak Kiyoknatet nekikonech kipsengwet. Ko ne nekonech atkaan kora kenyoru Kachiichet. Kachiichoni ak chobetabgei nemakat ko ne nekonech kimnotet asikobit kebe tai eng ibetab logoiwek chemiachen. Kotomo akurgei neo ko kamache ataune kitabutab Pilipik. Kamwa Paulo ng'olyo nekitaru kitikin eng yo ikwong ile katepto ano. Eng kitabutab Pilipik 1 koite 15 ak 16 ko kale Paulo eng yotok amdoi alake Kristo eng ng'etkonda ak eng suriet ak kwamdoi alake akichek eng kabwatutik chemamiachen chemiach kwamdoi alake eng chomyet. Kongen kole kikinde ak ribitab logoiwek chemiachen ako amdoi alake Kristo eng toiyet ak eng mugulelwek chelelachen kole koteswo nyalilda nebo mochornotenyu. Ka imukoksei kobit toiyet ak tiyet akotinye betab logoiwek chemiachen ako kit nekakwong'e ko kale Paulo ine ako mamake amune ne anyun kale kobate kityo eng oret age tugul ngo eng kenisiet ngo imanit ko keamda Kristo ako abaibai eng notane ak abaibaitune not. Amune sikole Paulo baibai muguleldanyu tai keamda Kristo akot ngot komi toiyet ak tiyet ko amache keker as kele ne nenyolchin koek kit neikochin keib logoiwek chemiachen. Amu samwa kunotok ko ngot kobit tiyet akot eng kaniset atyo kopcheiyo biik kolake angotep kokolasegei anum ne tuguk nengwo tai yun kole kotokol eng yun ngotep ngemetochi kanisanatak akeba akipketoi kaniset age akimuchi keamda kabisa konyi biik akotestai akine nin ko kakeamda Jeiso ako tebutiet nyo ko ngaka kosik biik akonai mieindo nebo Jehova. Manachi ko manai toiyet nekiotoiye nekakono keboamde ako kosiku biik alake chemengen ole kataunegei koroi akoit koba kipsengwet
ako ngot konget ngwonindo nemi mugulelwekab kandoik che kitau kanisanata konyo kobendi chun kipsengwet akonget chu amu tokotinye tiyet tokotinye ngwonindo tokotinye beekab kong cheimegei ak suriet ko imuchi kokayamte logoiwek chemyachen noto amune kale Paulo akabire burtanyu akabou siyamakaamchi alak keesyo anendet ko kamache keboisie uto kenai kele ingatesetai logoiwek chemyachen kot koba biik koit kipsengwet ko mi ngoyondit ing achek chekibe logoiwek chemyachen ingot konget ko kaat lumeiwek chakilume kanisani kotoyie amache aboisie kora utietab Paulo inendet kasirgei Paulo ak Barnaba eng kitabutab boisionik amache sisomanchigei ng'oliondonoto boisionik 15 koit 36 kokiit kotoiyo Paulo ak Barnaba amu kimoche koba Kimasi kolen Barnaba aja amache amut John Mark kimi kijanayat kitikin nekikure Marko koleji John Mark amache amut kijanayat ndani kebe tuwai ko kikasirgei Paulo ak Mark amu kimi betut chekitun kemut Paulo koit oret kowek kole aja mata amoiban kole Paulo ngiamutin ngemi oret kometa kowek bas kole aja ngotebi kiakebendi kosakwan eng oret akometo logoiwek chemeto kowek kokanera kole Barnaba aja kitokomining yoto ako kwang'ololchi komyei kole Paulo aja kesirgei kabisa kot ko mwisho konam Paulo Sila akoba konam Barnaba John Mark akomut ipkwamta chitugul ipkosik biik ng'isiat lakini ne kiyaak nebo let ngisoman kitabutab Timotheo nebo 2 kurget 4 koit 11 kosir baruet Paulo kosirchi John Mark kosirchi Barnaba kole imutwa kijanayat kinye kiarong yekalel anendet ako kaker ale ibu kelchin ne inegei eng logoiwek chemya chebo Jehova kakuye ale kakimwa iman king'ololchi kokakitokomining atkinye ak kienerekyi kobit katuyet ak kachomyet kotestai logoiwek chemyachen mang'et kiyoto kenam eng muguleldo kounotok imukoksei kobit tiyet ak toiyet ako yekakong'etito nereke kokoi ketebe ng'ony kosyaigei kap chitugul eng kimasi ak kimasi ambuch oamdoi logoiwek chemyachen chenyokobendi biik kipsengwet ak kekerchoksa notok kit nekenetech sirutichu ara eng wikini kemoche keker kelechigei ne tuguk che ngap kobwa cheichichi mugulelwekchok cheimuchi kora koek oret neboisie Jehova kosor biik kou ye kiboisie Jona kou ye kokinetkei eng wikit nekosirtoi tinye lugetnyi Jona muguleldanyi ko kiboisie Jehova ne ortinwek alake chekimuchi keboisie kokon kachichet eng logoiwek chemyachen kebeberta nebo Jumapili ko amache kesoman eng kitabutab koyotindionoto kitabutab Luka 24 koit 1 akoi 12 kekere kobo korisiek chekikaba kolen ipkoil bortab Jeiso ko ngyaitita ko kakong'et ko ngikakong'et kokwong kole katepto ano korwait ipkomwaita kole angakeitita mami borto ako kakiker malaikaisiek chekalechech obwat kit nekimwowo yekingotuiye tugul ako kale oba omwochi Alamaliet akomwochi Petro ketuiyo Galili koib logoiwek choto myachen kabokorisiek choto eng boiboiyet ak kakasetab kei mugulelwekwak ne nekikochi kokaskei sobonwekwak ko logoiwek chemachen chebo Jeiso nekakong'et kimakimuchi ketyekchi ng'ony chepyosok choto amu boiboiyet ak kakasetab kei amache ateb eng bandanyo ne logoiwek chemyachen chekepchechini eng ng'ony komugul amu kakeker Jeiso kimni ako makakiker kityo ako kakeker kele kikong'et ako kakosop eng sobonwekchok kakeker kit nekikoyoiwech eng sobonwekchok ko ngisoman kitabutab Luka 24 koit 12 amache kesoman yoto keker kele ne nekiyaak yekingong'alal kabokorisiek choto koitetab 12 komwoe yoto kole ako king'et Petro
ako labat akoi kereri ako nguru koit orit ako ker ngoroik ichegei ako kwongot akobo tuguk tugul chekoyookis. Kakomwa kwonyichu ko kikwong Petero akala maliet kosisyo tugul. Tatyo ng'et Petero kole wel ako labat kongip koit olindok komami man. Lakini komaikaskei kole wow kakakong'et kosis kokwong, yani na kabetin metile kokakiman anan kakiberberech anan kochor chi anan kalia ikere ile mi musmuset eng mugulelwek. Lakini eng tebutiet anyun koni tos kibote che ikosegei sobonwekyok anan kibote che kasis kityo kole kile kiyong'et sine logoiwechu myachen ngeamdeis kiamdoi nebo sikechange eng kanisa, kiamdoi nebo sikobit kibelishe kibel chun alak anan kiamdoi amu kikeker Jeiso mugulelwekyok. Kateb tebutiet eng lesson yobore kole eng sobeng'ung ko tos ne nekiyai Jehova muguleldong'ung nekikotwo sobondong'ung akowal chomyeng'ung sikobit ngimondoi iibe logoiwechu myachen iibe ko logoiwek chemyach chebo kit nekikwoun Jehova. Ngiker biik atkan kora chekituiyo ak Jeiso ko kilechi ui akibimwochi biikab emeng'ung akong'ung kit nekakoyaun Jehova. Ko tebutiet ino nekateb kole ne nechiji muguleldong'ung amu ngot ko kit nechiji sobondonyo ko kaiweisiet nekilen kakile boamdes ara amache aamda akine situn ait kipsengwet amu ngomaai kasini kouyo tos kiyetana kele kiyai ne ngoro talentaing'ung kiboisie awendi nabirtoigei abire ng'uny kelyek neuyo kiokto akachiriti amu tomo aker Jeiso akanyoru kachiichet eng mugulelwekyok. Lakini imukoksei ketinye kiyoto takebire ng'uny kelyek, lakini yekitou keibe logoiwek chemyachen korong'chi tamirit netilil mugulelwekyok akotoi koteb biik sirutik anan koteb tebutik tatyo kokonin iweke sirutik chemyachen. Ko yeiwolu itoreti biik alak kosob sobondong'ung akokos. Amache akon boroindo ale ne ng'olyo age nekamache koteshi chi anan ko tebut eng kebeberta netai nebo Jumambili nekakesoman asikobit atach chito age ne mwalimuiyot nebo Jumatatu. Well, ngomami ketesetai, kongoi Pastor Ngetich akobo taunet noto bo lesson nebo wikini. Kitesetai eng Jumatatu nemwoe kolen lumeiwotab maunatet. Kinyorchini kitabut, kisomani kitabutab Luka 24 koitit 36 akoi 49 asomani yoto. Akingotakomwoe tuguchu kotonon inendet eng kwenunwa akolenji ichek ingoteb kalyet eng okwek. Ako kiarakenso akoiweis akilen kakerto mirmiriet akilenji ichek koarakenchi ne ak amune ongetyo kererwak met eng mugulelwekwak. Okere eunekyuk ak kelyekyuk ola inendet osopsoba akoker amu matinye tamirmiriet borto ak kawek kou yokere atinye. Ak yekinkomwa ni koborchi eunekyik ak kelyekyik akingotom koyan ichek amu boiboiyet ak kwong'et kolenji otinye ne eng yu kit nekiame. Akikochi kebebertab njiriot nekakiwatan akinam akwam eng tainwa akilenji ichek chu ko ng'alekchuk chekikamwawok yekingotomi koboto kou yekanyol kosulda tuguk tugul chekikisir eng ng'atutik chebo Musa ak eng mwautik ak eng tienwogikab kalasunet. Abwati ale aiti yoto sote ngisich nafas ititestai isoman yoto.
Kala anyun kingonyonchi Jeiso alamalaikchik chutok 11 ko kiorokenso mising, kikwong'tos, kikose kele kimi icheket orititab kot nekikakitemen. Abwati ale kiyama nda inye kitearokeni amu kitemelot kot ak kimi ko icheket. Kekose kele kingotong'ololdos koit Jeiso akolechi ngotep kalyet koboto. Ko kiarokenso is kole kabun ano. Ko kibwat icheket kole tamirmiriet. Meche kenai sinyen korok kele eng tai yo ko kimitei kalamalaik ak Kristo ko kibendoti tugul kwame logoi. Kikobendoti kotom kikartat Jeiso. Ko kingen icheket tugenyi mising. Kiingen Jeiso tugenyi ak appearance. Lakini kingoingen nguno kobwat kole ngolen komusmus kole kikere tamirmir anan kikere inendet. Ko kingomwachi Jeiso kolech ngotep kalyet koboto. Ko amu kiarokenso mising, kitobotso mising, ko kimeche koborchi Jeiso kolech inendet. Kolechi osopsoba oker berutik, ko kingoker kole ngo inendet kowech anyun tobotet nekitobotos akoboiboitu icheket amu kakonyo Kristo. Ako kikashop komwochi Jeiso komlechi ki ng'alechu kikashop amwowok. Kinyonjin Jeiso icheket kiborchigei Jeiso icheket ak kiboiboitu. Kisich kayanet akoyan kiptaendenwa. Chobot Jeiso komwa akobo kalyet eng mugulelwekchok cheimegei, chetinye kamusmuset ak nyokoriet. Igeni inendet keyat mugulelwekchok akolenchech kotebi kalyet eng sobonwekchok. Asikotebi kalyet kobotech akomeny oritinyo. Ng'alaletab Jeiso komelen kito eng alamalaikchik, kingen icheket tugenyi mising. Kou ye king'et Kristo akonai alamalaikchik kounotok ak achek, kotun king'eti tupchosyekchok, lagokchok ak chamanikchok tugul chekikoruiyo. Mara kiruiyo alake kotinye berutik, mara kiruiyo alake ko Solomon, mara kiruiyo alake ko kitinye berutik cheterchin, lakini betunoto tun kanyo Jeiso nyokong'et chikikobetyo anan chikikoruiyo. Kenai icheket eng berutik, makotinye berutik, ng'etos kotinye perfect life, kotinye borto nekararan neititaat chekibek eng Kristo. Kong'etos ak keker achek kotinye perfect life, mang'etos komyandos, lakini kikuitosi icheket. Kou yekikuiyo alamalaik anan kou yekinyit alamalaik Kristo. Kotun ndaking'et icheket kenai, mwae sirutik kole tun king'eti icheket kotinye sobet nelel ako tun kinyiti kora kinyiti icheket kotinye sobet nelel. Tos kikaikose besho ile mie ki mising kotko makiyani? Kingonyo Kristo konyonchi alamalaikchik ko kikwong'so mising kot koker ko kit nekikararan mising kot ko kimokoyoni kole tos Jeiso man nekekere anan kirwotitoi. Abwati ale eng sobeng'ung komi kiy nekikwaak nekingilen isis ile anendet iman. Mara kou nguno kingekonin visa anan ko kiy nekakararanit mising neilen tos ayonigei anan akomot kesakas ale anendet cheke nekanyor kiy. Ko kiboiboitu nea mising alamalaik kingoker Kristo kole iman yekai kikere anan makikere. Lakini kikose kele kingotokomusmusi kunotok abwat kole Jeiso, the only thing naborchini bichu kolechi mi ne notinye mi kiy nekeame, ko kekose kele kikochi injiriot, kebebertab injiriot nekakibel. Asikobit koyan kole anga Kristo nekikimi tugul, ango inendet anga kwomis kou kicham kwendi akwamisioti ak biik, koburchigei ak biik kong'ololdos, konai eng yotok kole anga inendet. Kiboiboitu mising icheket. Nitok ko kit nekinyor alamalaik ak alak eng kot nebo barak. Kibwotchi Jeiso ichek kole chutok ko ng'alek chekikamwowok yekingotami koboto, kou yekanyol kosulda tuguk tugul, yekikisir eng ng'atutik chebo Musa ak mautik ak tienwogikab kalasunet akobo ane. Kamwa eng yotok eng kaitet 44 eng lugha nekakisoman. Eng yu kora kenyoru kachiichet nekim akobo baornatet akobo kiyoknatet. Ng'oliotab Jehova
Kiingen Jesu kole sikokimit tiemutietab alamalaik ko kimache kokuiyo kole kiamune sikome akonai kole ng'etienyi ko kiboru ne. Kimeche sikokuiyo icheket mising konai kole kingome Kristo ko kiamune sikome ako ng'etienyi koboru kiinete ne icheket. Kimache Kiptayat kerenwa nebo ng'ony kong'ete laitornatetab ng'ony ak polatet akoi walutiet neo nebo tengek ak kabelisietab Kristo nebo meet yekingoterter inendet Kimurtoiyot. Logoiwek ko echen mising kosir kenyor torornatetab polatet akobo Israel. King'ang'wech kabelisietab Kristo nebo Setani akokonech kamang'unet kole eng betut agenge kotun king'eme yaitiet tugul eng ng'ony akole kiyae ng'ony kolelit akole tun tebie Jehova eng kwenutab biikchik. Notok kenyorchini kitabutab Luka 24:45 sisomanchigei eng yotok. Kakeker eng yotok kele kiterter Jesu Kimurtoiyot akomi Kristo kobotech akichek. Kiterterwech ako tun kwae tengek king'eme ng'ony ak keng'eme tengek ak tun ae tuguk tugul kolelakitu. Yekakikuye imanwechu komie kimuchi kechobokee ak kecherekei akobo Kiyoknatet. Tos ilumdae netya eng maonotoshek chekiaroru Jesu twai eng nyonunet netai ak nyonunet nebo oeng mising eng betusiek chebo let. Ko amune sikobate kilumdootin eng ng'oliotab Jehova koboto maonotoshek ak amune sikobo kamanut mising kikuye ichek mising akobo Kiyoknatet. Notok ko amu mi kanetisiet neter nenyonjinech konyol kenai maonotoshek ak kanetisiet nebo Jehova. Si yetun yenyone Jesu anan yewasekei ng'ony kou nguno yetesetai ko ngingen maonotoshek ak ingen kele karik Jesu ko makimuch ketobotyi amakimuch kemusmus kele nee netesetai. Ako ngeker kabarunoik chotok kengen amu kichop komwawech Kristo. Ko chotok chekonech cherset mising kenai kele chu tugul chu aakse chu ko kabarunoik chebo Kristo. Kingoborchigei Jesu alamalaikchik konyonchi kotun nyonjinech akine Kristo kou notok. Melen nyone kuyo kilen miten Nairobi ra kakoit Nairobi ongebe tugul kero. Ko ongechobokee ak kenai kanetisiet nekikonech Kristo asikobit kocherech notok. Ko kotomo ketestai anyun ko tos mi chi netinye tebut eng mwalimuinik chemi yu anan? Kamache ateshi ng'olyo kidogo. Kit nekacham eng yo ko kanyo Jesu tatya kwongyo akomach kotoptopenso kolechi angwanen angosapsapa. Nebo oeng tos mi ne neotinye akoborchigei kona ipkwong'utik tugul lakini matonone Jesu yotok. Atetab 44 ko kesoman eng yo amu kang'ya kosapsap akonam inendet akwamis kong'ongchi konyekwak kokuiyo sirutik chemiachen kotaune anyun ng'atutikab Musa yani kitabushek chetai 5 akonyo chebo mautik akonyo chebo Zaburi anan ko tienwogikab kalosunet. Yani kaboisie bukuit tugul koborchi kole kikang'alal sirutik kuni kiasuldae no kemwa maonoton no kemaoteni kosulda kuni kunoto akoi. Yani lumeiwot nebo kit age tugul nekakwaak koi konamgei ak sirutik chemiachen. Cham betusiechu biik chenyokwoe kwong'utik amu kale sirutikab Jehova mokwong'e. Imukakse akot eng betusiek chebo let koba mautik chebo lembech chechoru akot maat kobun kipsengwet kobutyi ng'ony akokwong'yo chechang. Ara kinoitoi ano ngot konyo chito nelen bas nyone chito nyokosobi biik chemiandos ing'etyo akot chekikobek lakini atya kowal sirutik chemiachen manamegei ak sirutik chotok. Ko foundation ne lumeiwot nekonech makitumdum kayanenyo komasikeboisie kityongon kwong'utik akobate konamgei ak sirutik noto amune sikobit eng Isaya komwa kole ngonamgei ak sirutik ak maonotet
ako ngot ko manamegei komu mamite lapkeiyet nebo karonet ko nyumnyum en betusiek chebo let kale nyokwai kwang'utik cheechen kot komas akot chekikilewen ndemukokse ko kit netoretech komakityo kele kamong chito nekamong'une inat ako ngilen isapsap kwa inendet lakini mite kale otesten osiach ak otepse namegei ak sirutik ngitebe tuguk chekamwa bukuit ko nigere mong'u biik ngisiat chenyokwai tuguk cheechen nyakobata komas biik ikose age kikomas biik koibe biik chepyosok konam lagok alak kobaigei ak ne akolen Jehova akwai kwang'utik iman anyun shakaola ino kiking'olole ko tuguk chekiyai biik alak kwang'utik lakini amu mami proof nebo sirutik chemyachen ko amu notok kong'et biik kosub kityongon kwang'utik lakini ala ko setani akine komuchi kowalgei koek malaikaiyatab lapkeiyet ako mas chechang akot chekikilewen ndemukokse ko kit netoretech notok ko notok kiborwech Jeiso kole ma kwang'utik ichegei ako ingonamgei ak sirutik chemyachen. Kongoi Pastor Ngetich. Ongishay sirutik amu betusiek chekimi nguni ko betusiek chepichen mising. Ako kochang'a kipng'omosiek cheibu akolen king'omen kingen tuguk chetesetai chengoker akot nguni akotesetai boriet eng Israel kolen nekit konyo nyonunetab Jeiso kakile mami chi neingen nyonunet man nekit amu kile nyoro tuguk cheu chu ko nekit nyonunenyi lakini akile akot weritab chi inendet Jeiso inendet komengen betunoto ingen Jehova inegei ongeribgei akewany sirutik kele lene singoit usonaik chebunu kimase ak kimase ak kanetisiet keeku chelumdotin. Atache mwalimoyot nerube. Kongoi mising keba. Kame kitiates kotomo awe kebeberta nebo kwaeng kasi. Ne ng'olyon nekimwa eng kitabutab Efesoek 2:20 kele kitindoi lumeiywot. Ingisoman Efesoek 2:20 komwoe kolen akiketechak eng barakutab chekiyoktoi ak mautik. Kristo Jeiso inendet ko koita neo nebo luita. Eng yuto komwoiwech komie kole kikitechech ingiyan ko kikoik chebo kayanet. Ko biik chekishokolumda kayanet ko boisiekyok cheu ngot Abraham, cheu ngot Noah. Kobo mautik cheu ngot Jeremia, cheu Isaya, cheu Hosea ak mautik chechang kibo arorutiet nekibo tai akoi konyo betusiek chebo Jeiso. Kwachek ko kiyoni kendoech kwenutab koyonik chekikoyan makitou kit nelel, makitou kayanet nelel. Ko ngomwoe kolen kikitechech eng mautik koboru kele chang mautikab lembech. Nyolu eng Kiyoknatet matingitindoi rubet netya nebo logoiwek chemyach amu angen ale eng achek biik chebo Afrika mising ko biik chetindoi rubet amu kaimutik chekitindoi. Ngonyo amdoindet age tugul nekanyokomwauten akomwa kiy akobo inye akomeche konyain itoboti orokeni amu kemeche kerichek, kemeche isop. Eng ng'ang'utiet agenge koitetab somok ko chuto ng'alek chemuchi kokoni kale berurot inendet nesomani akichek chekosei ng'alekab maunatoni akoribei tuguchotok chekikisir amu kakorik betut. Kale berurot age tugul nekosei nesomani ng'alekab maunatoni neiboru kele kot kikitechech eng mautik ak alamalaik koboru kele eng kanetisienyo konyolu kesoman ak kekas mwoe ne tos isubi anan mwoe tuguk alak cheter. Eng lesson nebo rani nebo kwaeng kasi kekenisie akobo Kiyoknatet. Luka 24 nekit kang'alalen yo rani komitei Luka 24 kurgotik che nekit kobo let. Ameche ataune 49 kekochi Jeiso koamiset alamalaik. Nai ile kakong'et 11 kakong'wekta Jeiso Judas. Ngakong'wekta Jeiso Judas konam korep
eng digityotab maunotet nekikakur Jehova eng alamanaitet kwai boisiet nebo Jehova. Kakerep Judas kole Setani makomi or age tugul itiyoe ibigetkei. Ameche kenetegei ng'oliot agenge eng Judas kele anga nyumnyum kokitebe kotab Jehova nemuchi koreben Setani eng saisiek chebo let. Kakirep Judas eng muguleldo nyigis nebo chametabgei nekikachamgei kosir kochamchi Kristo. Kakekochi rabisiek, ko rabisiek che kakekochi 30. Koker Judas kole boiboiyo inendet. Eng wektaetab korotik chebo Kristo koe kabwatutik kele kakong'wekta Kristo amu kakome Jeiso. Yakome Kristo eng betutab komut kasi eng Judas muguleldonyi korogen kole Setani makomi or age tugul. Kito nemi kityongoni ingokonin beitab meet ingoro imeche ime. Iwe ainet anan ikartabgei. Inge Setani yameche kobar kabisa kocheng'e tugun chechang. Imuchi koleji ine kerichek anan kou maunotok inam rotwet itor moet anan itor teget anan ibigetkei anan iam sumu. Kito neoe Setani eng let eng chito ko kokes inendet. Kikikes Judas kong'et 11. Ing orogenenwa neking'et 11 komwa 24 kole kale Jeiso kakong'et Jeiso kotebi betusiek 40 komite ak icheket. Amu ngikosoman eng sirutik chetililen kele kitebi betusiek 40. Ya kotebi betusiek 40 kolechi ala malaik ameche obe ko. Eng boisionik 1:12 akoi 27 makimuchi kesoman sirutik choto lakini kameche anwakit. Boisiet nebo Jeiso eng 24, 50 ak 53 ko kekochi icheket konyor komong'unet. Kakome Jeiso, kakong'et. Kakoboiboitu ala malaik amu kakoker Jeiso. Jeiso nguno kakoik tamirmir. Makobune kari. Makoyote kurget. Yetomi ko konyone mabire hodi. Kakowalak Jeiso eng borto nekocham kotindoi kolach chito eng bounatetab torornatetab kwanda. Kolechi nguno anyuni ameche amwoiwok soisere. Korok kotomo akai soisere ameche akimitok eng mugulelwekwok sikobit onyoru lumeiwek ak loita nemuchi kokono kimnatet omeng'ishe yemaokero eng borto. Ng'alalenwa nekang'alal Kristo eng yu kokochi icheket kaamiset. Kaamisoni kokishe kemwochi eng tai kele nyone tamirmirietab Jehova. Ako yenyone tamirmirioni oeku baorinik otaune Jerusalem obe Judea, Samaria ak obe ng'ony komugul. Meche koisto Kristo Jeiso eng etienyi arogenet ak kamang'unet nekikakimwochi icheket kele Kiptaiyandeng'wong kuni. Kimnatet nemeche koboru Kristo eng yu kolech asome Baba. Akisho komwochi kong'ete tai kolecho iye asome Baba kokonok tamirmiriet nekoiko kokonok mugulelwekyok chebo banyek. Ko eng kasarta age tugul kenyoru kaimutik keng'etosi. Ko ngeng'etye koboru kele maketesetai eng banda. Angot eng kristianatet neotab koit kasarta kakoimin tugun chechang, kakosirto ching'wong, kakolia, kakoimin chi, kokechamin, kokemwaitaen eng tugun chechang. Eng muguleldop chi neterter iorogeni akile iye kaikatepchigei ana saa anegei eng koinyu. Ibala malaik akoi kot. Akingoba icheket komwa kolech ameche kesaa. Kelechi icheket saa korok ng'alek mi tuguk oeng'u chekiyookis eng kitabutab boisionik 1:12 ak 27. Netai komwoe Luka kole kiba kosa ak kong'any mugulelwekwak.
Saet nekikochi icheket kokimikitu kong'ang'etab muguleldo. Makoi ayanin iyeku chorwenyu kotomeng'any muguleldong'ung. Kayai Jeiso sikobit koisto korootok nomi muguleldab chito, no imuchi koberberin chito eng ng'alalet eng sang, lakini eng muguleldo koloo. King'ololi kole kakoyan, ko saet ko kaming'inetabkei. Saet ko iiste korot nemi muguleldo nilen oye amuche ayan ege. Ng'olyo nebo oeng nekiyai alamalaichu, kingakosa akong'any mugulelwekwak kokon kibagenge. Kibagenge nekibit eng kwenutab alamalaik ko kibagenge neimuchi kokochi icheket sikobit komanda eng logoiwek chemiach. Anga kakenisiet nekikeni yetunet nebo Jeiso konyolu konyo korok mugulelwekyok chebo kaming'inetabkei, ketach kimnotet ak keng'any mugulelwekyok ak sobonwekyok, kerugutkei eng atebenyo nebo chitondit ak kesom Jehova sikobit kokonech ng'omnotet ak kokonech kakuyet ak kokonech kimnotet nebo kayanet. Amu ngomami tuguchotok eng oretab Kristianatet komagoi keyai boisietab Jehova. Ngomamite kimnotet nebo Kristo eng achek nekiyoni kele Jehova nekikiyan kobo iman ako logoiwekyik komawalaksei. Amu logoiwechu kangotuiyo alamalaichu eng mugulelwekwak kokenetkei kit agenge. Kenetkei kole manenyo boisioni. Arogenet nekotindoi oin ko kakong'et Jeiso. Koba icheket akoi tulwetab emitik, tab koit tulwetab emitik, kale kong'et Jeiso kosut eunekyik barak. Kingakosut Jeiso eunekyik barak konyo boldet. Ya konyo boldet kotya Jeiso boldanatak akotoi kotokosta eng tainwa kokere. Akonam eunek koberur ichek. Kingakoberur icheket kolech kakonyo tamirmirietab Jehova. Akoi oba betusiek 10. Oba ko. Akile ki biik chekimi yotok ki 120. Alamalek 11 kamu kakwo Judas. Kale kimi kaboroinik yani chepyosok chekimi yotok chekikiyan logoiwek chemye ak alak biik chekiyan biikab 120. Eng sirutikab Jehova 120 kotindoi kamanutiet nebo kwong'ut eng sirutik chetililen. Bichu kale kokergei ak tisik 120 chekimi eng betusiekab Solomon laitoriat nekibo Israel. Icheket ko kiibu korosiot nebo kaptesisio akoi Jerusalem. Kingakwai boisiet eng kisabutab nekibwote ng'atutik 5:12. Ko eng kasarta age tugul ko kiboisie 120 ko tisik chekimite hekalut. Amune so kimi tisichu ko eng kasarta age tugul 120 ko kitindoi kamanutiet neo mising. Amu ikere kora 120 ko betusiekab Kamnoa. Obwoti atindiot nekiyaagis. 120 kora ko kimwoe akobo kenyisiek chebo Musa. Kale kitebi Musa ak kingoit kenyisiek 120 kale kitokokimen konyekyik ak kimuchi kokwai ak koker tuguk chebo Jehova ak boisietab Jehova. 120 eng kwenutab alamalaik ko kitindoi kamanutiet neo mising kele angaimuokse bichu koek tisik 120 ko kiimuchi komanda eng kimnotet nebo tamirmirietab Jehova. Kiit kasarta anyun nekinyo tamirmiriet kokochi tuguk cheu chu. Netai kikochi ng'omnotet sikobit konai kole oret nebo Jehova ko ngoro, iman komyeno, lembechek komyeno. Ng'olyo nebo oeng ko kikochi kimnotet sikobit komanda. Ng'olyo nebo somok ko kikochi Kiyoknatet nemwoe ne ngomwa chito komakowechigei amu imwoe kito nebo iman
ako neikuitos. Eng komami tuguchutok somoku komakimuchi kesuldae boisietab Jehova. Nyolu ketindoi kimnatet, nyolu ketindoi ng'omnatet, nyolu kenyoru nyikanatet sikobit kemwa ng'alek. Nginyoru amdoindet age tugul nemanyikan anan inyoru chi nematindoi ng'omnatet, amu ng'omnatet kenyoru sirutikab Jehova. Anga somanetab logoiwek chemchachen kokonech kimnatet kemande. Nebo let eng yu ko kitestai bichu kochop oret ak tuguk chenyolu kwai. Kotet kole kibetitoi ano, kibendi ano, amu makoi yai boisiet age tugul ngometet ile ngawendi kong'asis aibe ne, ngawendi cherongo awendi ne. Komi kiy nekekure tetutiet eng kanisa. Eng kaniset age tugul komi tetutiet yekibendi keamdoi logoiwek chemchachen. Ko kitet alamalaik kele kitaune Jerusalem, kitaune kot ngoro. Ngoba biik oeng'u yoi, koba biik somoku yuni, ko ne nesuldoi. Ko eng let kamwa eng ng'olyondoni kole kingakosulda bichu akakoai boisiet akosak muguleldo agenge keyotyi kipsengwet akorong Jehova tamirmiriet netilil eng liplipenetab maat. Akonyokochut kutuswekwak akotoi komwa chitugul empowernatet nekikakur Jehova sikobit komanda eng kokwonoto nekimi akoba kebeberta age tugul nebo sobet. Ko ngotoretech Jehova kokonech kimnatet sikobit eng kasarta age tugul keyai kiyoknatetab Jehova akenyoru kamang'unet sikobit kesoru biik chechang. Ongetet mat kemande kityo buch komakitindoi kimnatet nebo Jehova nebo tamirmiriet. Tos mi chi netokotindoi ng'olyo nemeche kotes? Lakini kamache ates kityo eng yoto ko kakeker kele Kachiichet komana chi ketaune levelishek cheterchin. Mi chito age nesikotoche logoiwechu akochakta muguleldanyi komeche kwo. Komi age netochei akole kolelyon ake okwek. Anan komi alake neimuchi kobit toiyet eng yutok kokakitach logoiwek chemyachen. Komi netokoiwei akomi netokotoptopeni akomi netokosake. Ako yetuiyo kaniset tugul ko sikobit kikilgei ak kikimitkei. Nebo aeng kekwai kokeny kweanik sikenai kele ngoba ano makanum koba un kolya ketet ipkomong oret sikituiyo nekamusmusi ak nin lale maat. Amu nin lale maat akine kowendi eng komi tai yo kobek maat kole kakialyonotie. Ko ni age ni kotokomusmusi lakini kokanam maat nenyinet komakowek siling. Ko ngituiyo bichu tuwai kosikoba kokararanit kokakirotchinei. Ko ngekwei kunoto aketet kebendi kora amu kimoche keba taon ngeriepkei ngotomakipangan komie ibiamdoi eng yu. Mutai kesirte kewe kot age koit age nekabunu komasi nyokole ngeyai tuyet nenyo mutai saa 9 kokokilechigei nin saa 10 kokoriepkei eng yu keny sosirkei akomeche kekoshin ng'alek ole kiptoi logoiwek chemyach. Mi age newendi ipkwamda komong biik ng'isiat tapkolen ko kokwet age keon eng olot nyokole makwane choto cho mamuchi komeche kituiyo maatab biik age ko maat kwake kobirekit simarwai kindo emet kokeny koni kosimalet mising. Koi kepangan tuguchuto tugul asikobit kora kotinye chitugul talendait nyi neter. Mi chito age ne ngokomuchi kokony akwa chorwandit lakini memuchi kwamdochi. Komi nekwamdoi lakini mengen ole ketoi chorwandit. Komi age ne ngokakeamdochi kakoborok. Konyo mutai kole oyo nyalili kome chi koikeskei kolya. Mi age ne makase ng'alechatak kasinyi ko kwamda. Komi neingen nyokokaikai kokakoumian. Ko akoi kotuiyo kanisetab Jehova asikobit ketet tetutik chotok asikwo eng oret nebo eng oret netetat asimanyor setani yenyokochutei anan kwo eng yemi akobek maat akowek kotuitui chechang. Ko ngetesetai ketete boisionik ak kikiligei asikobit kotestai boisietab Jehova. Ako yekakeamda logoiwek chemyachen komi chelutu cheribei chenyokoyoki kou mestowek. Ko ngot koek oret neu notok netoreti kanisetab Jehova kwo tai koeku kaniset neetu akoeku logoiwek chemyachen cheiwoktoi. Ak kora ketet kele nyokomong bichu kelyochi. Mana chi komi alake chemoche sukulishek ketech, mana chi komi sipitalishek chekemoche, mana chi komi rerunetab tuguk anan ko rubet anan ko ne.
mana ji komi ngalekab kapchi deptono bijo kokakobwa kanisa ngot komi koto system anungot yoton ngosot ya sana ngolion ko ikinye keriptono bijo kokakoit kono tasubuno ole kanyolje keba ketet tetutik chuto tugul sikobit kosulda boisietab Jehova. Kongoi mising, ongekilgei eng saet sikobit keyai boisietab Jehova eng kamining'etabkei. Ngata chito nebo somok. Kongoi mising Pastor, kongoi amu kanetisiet nekakenyoru eng betusiek chebo tai amu amite betut nebo kosomok kasi nelen inendet nekiokartat. Ko eng yu ko kakeker kele kasikemuch kiyoknatet nep Jehova ko kenyoru yani nalen Kingereza experience neng'ung'et ak Jehova, inai Jehova ako kakemwa eng yo kele yekainai ng'oliotab Jehova makoi imuch inai ile uye kanai ak ilabate nakalen pastor kolabati age kobek maat eng tai yun ile kanai ng'oliot kolen age eng yu ang'ete kanai ko kakameche kenyoru saet ak kenyoru ng'oliot asikobit inyoru msingi nemaitumtumoksei. Kakomwa Eva kole kamang'une Jesu inat kole kotobotio kole ing'oni amu nguno kaimuch komong tamirmirik chemang'une yu koi kenaita ano kele Jehova ni anan ko Jesu nekatwek ama tamirmirik alak. Ko anyun eng kitabutab Boisionik 2 koitet 1 akoi 41 ko nekikere eng yuto lesson nomite ko koi atindiotab yutok amache ale oker osoman. Ko yuto yu ko iborwech kabwa alamalaik nyokoba rumit kora kisoe ko kikakile Jehova yutok asiokeno eng yotok awe kapkwanda sioyok inendet nenyokotoreto. Komi kosoe kole yani konunetab tamirmiriet netilil. Ko kilya eng yu alamalaik kawek 11 chekong'et. Ko yekingotokomite kosoe ko kikirong tamirmiriet kale nekiumat nekiliplipeni ako kinyokomang'une kutuswekwak. Ko kikwong'so biik chechang amu katoi kong'ololso bichu eng kutuswek cheterchin. Ka bichu yutok kimite ko kimi biik chebo emotinwek chechang. Kimite chemi akot chekibo Misri, chekibunu Arabia, chekimite ano, yani emet ngele emet nekimeng'isie nemite kutuswek cheterchin ak cheterchin. Ako kikas biik kele kalya angakong'alal kutuswek cheng'ete chekocham komang'alaldos bichu amu kibo kutinak agenge. Ko ki yotok anyun ko king'et kalya sikobit kwaak kounoto. Ko kakikoch asikobit kiyoknatetab Jehova nekinyokotoi amu kimite kinetegei kiyoknatet ko sikokonech kamuget. Sikokon kamuget neimuchi koba ako yani ko ibimwaite ng'oliot asiilende kakonyo Jesu ako kinyokomeny ngimwoe itindoi kimnotonoto amu iwendi makoi imuch eng ng'oliondoni maamu maneng'ung'et ameibe ng'oliot nebo chi buch, ng'oliondoni kobo Jehova. Ko ngisoman eng yotok yo kurgetab eng 5 ak 6 kolen akimi Yahudik chekimenye Jerusalem, biik chekikonyiti Jehova chekibunu bororiet age tugul nekimi kuriretab kipsengwet. Akingokas cheonotok koyumgei tuyet akokwong'yo amu kikas chi tugul bichotok kong'ololi eng kutinwa. Ko kakokas kole kakong'alale kutit neter. Ko kimnotoni kakonyor anyun ko akot acheket kenyoru kimnotet kekonech tamirmiriet netilil. Keboisie kelyochini alak kemuchi keboisie amu sikenai kele pastayat nebo yo kotinye ikere 3,000
chemite kanisenyin. Yo ngongalal kong'ololyo kimnotet. Ingutyenano ikose kabisa ile wai kipsengwet. Ko kakoboisie biik alak kotyene kocheng'e rabisiek. Amu kamach rabinik itinye kelen like liocho olia kakoboisie koek nenywanet. Ako eng yu ko kikikochi tamirmiriet ne tilil asikoba koboisie kotesetai ng'oliotab Jehova. Ko akot acheket koyome kekergei kele ne nekakikonech. Kingikonech talendait nekikikonin inye. Kikikonin talendait iboisie itaune kurgat koing'ong'et akoba jirani chekwaket. Ang eng kaniset kakomwa pasta eng yo kole anum kekere kele tinye kimnotet anum. Ko kakituiyo anum sikoba koin ipkomwaita ng'oliot anan ko kakiyokto anum amu icheket cheimuchi komwa kouni, icheket cheimuchi akot eng kanetisiet ko kabwa biik chetoko mpya. Kingen kele age ang acheket kongen kotach toek, ko age kongen konetis. Ne mwalimu neinetisie komengen kotach toek nganyo amakitach ale ero koyo mawendi age konyil age amu malia. Komukomi biik cheingen kotach toek. Iro bicho mite kurget chetoche biik kemwochini kongoi Jehova amu talenta nenywanet. Asikoi kobit chito nyokotebi ng'ony akotebie akoi akonetkei iptun kowalak kwara alak kokakoek pastaek anan koek mwalimuinik. Ko amu chito agenge nekitonon eng yo kakemwochi kekur kobwane kolen karibu. Ko kilen kero ngiwe kanisana kotochin biik komie. Ko noto nekakile ngeboisie kimnotonoto nekikikonech eng kobun kou yekikikochi alamalaisiek. Ko eng kitabutab kora ketesetai eng yotok 23 yani eng boisionik 2 koite 23 akoi 38 yo kora koborwech mission nekikiyoe. Kale eng kurgan eng mwae sirutiet nekikisir eng yo kole rang'unetab tamirmiriet netilil kokiyai biik chechang kusik eng yotok amu eng iman alak eng ichek ko kimi Jerusalem kingomee. Ibwat akobo kimnotet ne eng yu kirwokyi Petro alak eng ichek kole kikartat Kristo alake eng oret netogu komie kokinai kit nekikakoyai ak yekingotoror kotor mugulelwekwak kokwong'yo kole chekitupche kiyai ne. Eng yutok amu kakoker kole amu biik chekichang eng yu kole kakilya amu ki chechang eng yu ko kiboto chekikanyokolya chekiboto kobore Jeiso. Ako kakokas ng'oliondoni nito amu tamirmiriet netilil komwochi Petro akolas bichu kakosik kotiny muguleldonywa ne ng'oliot nekakimwa kotinyin ile angangoek anendet ara iwe alia ne neamoche anai itou kinet lesson anan yani osoman Bible iborchi ilechi kitabutab ne kou yeingende ibaorian ole kinaite Jeiso amu mamanyone chito bukuit buch mache konai kole kimwaita angu Petro kokiborchi kokinai kole bichu as kakilya ko ikere ile kikikochi nito kakile Kiyoknatet sikonai chitugul kole kit nekikikonin kobo Kiyoknatet iboisie asimwaite imwochi biik alak kobwa. Ara anyun ne nekeyoe eng yutok ko kakile keboisie eng kibagenge. Kibagenge koyamdaen koboto tamirmiriet netilil kokonech kemwaite ng'oliotab Jehova. Makoi kimuch achegei kobate kimnotet, makoi kiboisie koek kiy age nekakiboisie eng kimnotet, makoi kiboisie ng'omnotenyo neilen ngasoman sianai kobate otuiye ak Jehova inai Jehova akiboisie kokonin tamirmiriet netilil. Akot eng yutok yu keng'ololi abwoti ale yani konech
kaiweisiet neo amu boisioni bo Jehova kotamirmiriet nekesome sikondoiwech sikoik Jehova neng'ololi eng achek. Koek acheket chekakiegu kirondet kityo kemwaite ng'oliot akoek Jehova nekonu ng'oliot asikokas biik asikowekchigei Jeiso amu kakekas kele nyone Jeiso konekit makolo. Kwanyone nguno yutok ile kingomwaita Petro kakile kisik biik elibushek 3 chekisik ako kinyor kaiweisiet. Kiwechgei biik eng oret nekibendi akoker Kristo nekikakikartat nekiker akot icheket chekikortoti kole angaga kikiyai koya. Kakilya sikenyoru baunatetab kipsengwet. Kokimwochi Petro anyun kole osiku asikekono baunatetab kipsengwet. Yekakosik kiptengekiot koboiboitu kipsengwet akoetoche. Ko akot achek ngotko kaka kipsengwet nemakikere eng yu koboiboitu akokasigei kongikaskei. Kiptengekiot nengabilen ikere anum kikoyoiwo cheyachen nekitupche mayome kabisa. Anum kikobar biik, anum chebusuriot, anum koliot. Notok matkoek acheket chekeng'olole biik kele anum koliot. Ngoek kipsengwet acheket kokeib ng'oliot. Inye imwaite akot ndamite ng'alechotok kebaregei anan ko kelion ko inye koek kirondet nekakiyokten. Omwaite ng'oliot akot ane kemwaite ng'oliot akikilgei eng saet asikobit kenyoru baunatetab kipsengwet. Kamwa sirindet kole amune konyolu ng'oliot kele akot alak ichek chekiboto baretab Jeiso kokikochi sarunatet amu ikimitech akobo sobonwekcho achegei ak kokimitech kebaorionji alak akot ngot kotogu koyachen netya. Akot ndayachen netya ko nenywanet kinyo Jeiso akobo icheket. Ko akere ale ikergei iwe kiyoito kilechigei ne nemi sobondang'ung nekikere anum ilachicha mabong'ololchini notok. Kakinyo Jeiso akobo age tugul. Notok kale mabong'ololchini mwochi kipsengwet komwaun ole imwochindoitoi ko atoche mwalimu nerubei anan kotesyi mwalimuinik alake. Bas awendi kebeberta nerubei ako tomo awe ko kameche asoman kitabutab Chogobo 5:7. Kala amuite anyun chekitupche kot koit nyonunetab Kiptaiyat. Ogero igeni chitab kobo mbaret logoek chemyachen chebo ng'ony. Ako muitoi akobo chotok kot konyor ropta nebo tai ak nebo let. Kit nekimake kaniset kemake kanisetab Jehova koek nemuitoi netonone eng imanit akwo imanda ekosiek tugul. Ne ingen kole tamiretab Jehova neindochin akosome kinyit tamirmiriet nito. Ngeng'alale akobo kakenetab tamirmiriet ko kiship kerong'wei tamirmiriet ko ropta nebo tai. Kikonyi ropta nebo let, nebo oeng, nebo let nekonu rorotet nebo mbaret akokes katindiotab emoni. Ropta nebo let ko nekonu nyikanatet kebe tai. Yemitei tuguk cheuen cheng'wonen cheune. Kokonu nyikanatet kebun mastinwek cheleblebendos. Amu kitinye nyikanatet ko kakinyitech kekonech ropta nebo let nekikesune boisiet. Somen yo kele ketebi kibagenge asobet kosulda ng'olyondoni kikitepche alamalietab Kristo ak kisulda ng'olyotab nyonunetab tamirmiriet eng betusiek kikiba tai. Ako kiyai boisiet kot koit nguno logoiwek chemyachen kebeberwek kikoit. Chamanikab Jehova, atocho kora asikobit kiro betutab 4 kasi nemwoe kole itondab kaniset nekibo tai. Kimeche kiras kele kiune itondab kaniset nekibo tai. Netos ngekerchine ak kaniset nebo nguno kotos kiunotok ako tos nyoljinech keyai kenotok. Kibendi kitabutab boisionik ko boisionik oeng
kokonech boisionik aeng kokesunotigei. Komwoe kole kitabutab boisionik aeng kokesugei, kokesunegei itondo nekararan nebo kit nekiu kaniset eng betusiek chekibo tai. Ngiro eng koitenyi ko boisionik aeng, koitenyi 41. Komwoe kole kikibatisan anyun ichek chekitach ng'olyondenyi ak kikiteshi ichek betunotok biik olobo 3,000. Ngiro eng yo akobo ng'olyotab keteshi biik 3,000 kikibatisan, kokamwoe ing yu lesson kole ngiro akobo kaitosiek kingen achek tugul kaitosiek kele kakiteshi age keteshi age chekomi alak chekomi. Ko ngele kikiteshi ichek koboru kole kimite kristianik chekimi eng tai ak kingokakoyan alake chelelachen keteshi chekomitei. Kotesak nambaritab kristianik koner koet. Lakini kalechech bukuit anan ko sirutik chetililen kale mabo kamanut mising ng'olyotab kale keret nebo barak not. Ng'olyotab kaitet kele kakeeku 10, kakeeku 100, kakeeku 3,000 ko keret nebo barak. Amu imuch kakinyitotin kaniset orit, lakini tos kiyae maketab Jehova angon kakinyi kaniset orit. Tos kitepche atebet nenyolchin logoiwek chemechen angon kakimi kaniset orit. Kale kito nekibo orit nekibo kamanut mising eng oritetab ichek chekakimut kobwa ak kwon ko kale keyai ichek koek kebeber nebo akwet eng kergeindo tugul. Yani koek agenge eng alamaliet neu alamaliet nekimite eng tai, kristianik chekimite eng tai. Yekimut biik chemite sang, yekatach logoiwek chemechen akobwa akwetab Jehova, konyolu keyai koek agenge eng akwetab Jehova amami terchinet eng ichek ak ichek chekiship kondoi kobwa ko. Eng notok ko mamitei ole kemwae achek ko ki kristianik rani kele kiketebi eng koi kenyisiek kong'ete olikinye kenyitab 60. Ara chukoitu ajuoin nyokomwawech ne? Kimoko lengo nebo kristianik chekibo tai ng'olyodonoto. Kingibatisan biik ak keteshi akwetab Jehova icheket chelelachen chekakibatisan ko kikikochin kebeberwek somok. Kebeberta netai ko kinyolu nyikinet ichek kanetisiet nebo chekiyoktoi. Ngeng'alale akobo kanetisiet nebo chekiyoktoi kemwoe akobo alamalnatet, kwai boisietab kiyoknatet nebo Jehova. Kinyolu kinet ichek ko kebeberta netai. Notok kong'ololi kele kekergong kanetisiosiek alak tugul chemalititen ko kinyolu kinet ichek konai akobo kit oleu maketab Jehova. So boisietab icheket chekiship koba komong kanisa koyan logoiwek chemiachen ko yetoche chelelachen chebwone akwetab Jehova kokonet oleu maketab Jehova, koneryo eng kayanet akoneryo eng nyet konai akobo mising oleu maketab Jehova ak sirutik chetililen, imanda tugul nemiten sirutik chetililen. Kikineti kora bichu kebeberta nebo aeng ko kikineti kito nekikure yamtaet, ne Kingeresa komwoe kole kikure fellowship. Kale kenamgei eun keeku kit agenge. Kale matoutye kayametabkei, wi kobakach alake, mobakach kayametabkei, wi kobakach alake. Kale kikineti bichu kotebi kibagenge, koek chebo kabwatet agenge, kochin boisiet nemami kenisiet oritab age eng age. Kikineti koek tupchondit nebo iman neting'egei ichek tugul chelelachen ak cheisho kobwa kotinygei tupchondit agenge ne lagokab Jehova kokergeit ako nyolunot kotebi eng kabwatet agenge asikosuldae kiyoknatet nekikikochi. Kebeberta nebo somok ko kikineti ichek kora koek kaborunet. Yekakonai akobo logoiwek chemechen, yekakonai akobo yamtaetab ketebi kibagenge ko alamalietab Kristo, kiborchi as kelechi nyolu koek baorinik anan koek kaborunet
nyolu koek kabarunet kesoman icheket koek baronok chesomonoksei siebendoti eng olin bo sang ko nekata kikere icheket keker logoiwek chemiachen chemite ngoritinwa eng kateboshek kwak kotok logoiwek chemiachen chemite oritinwa amu kakelumda eng kanetishet nebo mautik akawek chebo kabwatet agenge ko kanisetab Jehova kotok cheiso eng oritinwa akobwanchi biik sikunet amu tuguk chekerei akobo atebenwa eng icheket. So kebeberwek somok chekikineti chi nekakanyo kotach logoiwek chemiachen. Kingwai kaniset nekibo tai kanetishonoto kebeberwek somok kotok itondab kaniset neketebekei rani kele kiitondo nekiune kanisanato. Komwawech kitabut nebo boisionik aeng kaitenyi kotaune akot 41 keba 42 akotestai. Kokonech atindiot ole kiu kaniset nekibo tai. Amenye kesoman eng yoto. Kaite 42. Kala akikilchinkei ichek tugul kanetishet, kanetishetab chekiyoktoi ak yamtaet eng butuletab makatiat ak sautik. Akinyor chi tugul kayuishet ak yaak kwang'utik chechang ak kabarunoik eng chekiyoktoi. Akimi tugul kibagenge chekikakoyan ak yamdoi tuguk tugul ak yalda mbarenik kwak ak tuguk alak chekitinyei ak kopchechi ichek tugul chete chekinyalili chi age tugul. Akimi hekalut betut age tugul kotepchei eng kabwatet agenge ak eng butuletab makatiat eng gaa ak yamishei eng kakasetab kei ak eng muguleldo agenge kolosu Jehova ak iboiboi ichek biik tugul ak iteshin kiptaiyat betut age tugul ichek chenyoru sarunet. Kiteshin ichek kenyoru sarunet biik chelelachen kotugul koteshin kiptaiyat. Kameche kiro eng orit akobo ng'alechu kaking'alale. Netai itondo nekibo kaniset kokale kikilchinkei ichek tugul kanetishetab chekiyoktoi. Maimuny konet ichek chelelachen ak konetkei akot akichek koneryo eng logoiwek chemiachen. Kemakoi kanisetab Jehova koek nechobot, koek neishoni sirutik chetililen, koker ngotko iman ng'alechu kikimwa anan ko chekikisir. Konyolu kosiage sirutik kou bichu kibo Berea asikobit konai akokuyo mising oleu maketab Jehova. Kale kaite 44, kale kimi kibagenge kiyomdoi tuguk tugul chekitindoi. Kekas kole kialda akot tuguk kwak akopchechi ichek tugul chete chekinyalil. Rani ndakilechini rani kia biik chenyalildos chemitei kurgotikyok, kia biik chenyalildos chekepchei korotinwek akot koki kristianik ak ichek chenyalildos chemitei kimasegenge kimasin. Lakini tos kiibe kebeber neune asikobit ketoretos bichoto. Akot chego ichekei chebunu biik chebo teta kobendi barabara terenik somoku eng oling'ung'et, lakini chitab kokweng'ung koetu rungik lakwet amu matindoi chepkondok cheimuche kosire chego eng oling'ung. Lakini ikoitoi chego tugul amanyoru lakwetab chitab kokweng'ung chego etu rungik ako i kristianindet nemeche iwebemtochi logoiwek chemiachen. Amu ngiker ikoite chego chebo kikombet agenge ko hasara neya eng mugul ikose king'wan, ikose kokewe hasara. Lakini mekere kelchinet neinyoru kokeng'etin kakerkeit ak kang'alale akobo kaitet. Kele kaitet ko keret nebo barak. Lakini ngiwe orit ko kibagenget nekimitei eng biikab Jehova ko kibo kamanut noto kosir kit age tugul. Bo kamanut tilyandit neketech kokekoite chego kikombet agenge kotoret lakwetab koinet rungik ak itech tilyandit neimutchini ichek Kristo koker atebet neititaat eng inyendet ak nebo kwong'ut ko kobwanchi Jeiso. Kero kale kialda tuguk tugul chekitindoi. Alamalieta tugul nekinyo ko kinyikineti ak yekinet kosich koywok chito miretab Jehova maat eng oritinyi. Ako kiwendi kwalda tuguk chekitindoi eng chomyet, kimokobaibai yekere konyalildo tugukcho. Kimokobaibai yekere korortoi biik alak eng tuguk alak chekitindoi chekimakchingei. Eng notok
ko kitinye boiboiyet kocher asikobit kotoret alak. Tos kitindoi boiboiyet akot achek kicheru ketoret alak, anan tos kikose kokakeba kokenyoru asanet neo, asara neo eng boisionik kikiyai eng kaotik yeityo nyikikoito buch kole chito kiname buch akot nebo ngwong kole ile tinye aliot chepkam lazima amwa kebet lipani kokam komie chichi matangoita. Tos une tuguk kitindoi kiwileni keshian anan kepchi ak tupchosiek kyok alak sikejaktae kokole kimie kalut betut age tugul kotepchei eng kabwatet agenge, kabwatutiet agenge nebo ne, nebo keib logoiwek chemechen, kabwatutiet agenge nebo ketech Kristianatet, ketech Kristian eng logoiwek chemechen eng imanit nemami kenisiet. Amu imuch konetishe chito age boiyotab kanisa eng yu, lakini eng orit inyi kotindoi pcheutik eng kaniset orit. Meyoni kole kinet biik eng or nebendi koibe logoiwek chemechen. Rinyei biik chechang korinyei kiboitinikab Jehova kelen tom koyam kinet no, tom koyam kinet no, tom koyam kinet no, tomo koyam kwano kwamda. Tomilmire icheket chekere kole tos kokonyor kimnatet ak kanetishet neyome kwamda, lakini matukosochi Jehova akonet ichek asikobit kokochi karik chebe tai asikobit kotoret tamirtab Jehova kokochi kimnatet koibe logoiwek chemechen. Kale ongeku chebo kabwatet agenge amat kobit boisiet eng kwenung'wong. Kale asome biikab kale amu mi toiyet kwenung'wong eng biikab Kloe. Kale ako oeku chebo kabwatet agenge eng kirwoget agenge oeku chekesunotingei. Sikeku chekesunotingei kitabutab Korinto eng notok netai 1:10. Kale oeku chekesunotingei. Kaitetab 16 eng boisionik kekai kale kiamishe eng kakasetab kei ak eng muguleldo agenge. Ngot komite komisiek kibagenge alam malietab Kristo eng boiboiyet neo ko inai ile kitindoi chomyet age eng age nematindoi kenisiet. Ngap isinye nibeamishe eng kapchi neu yo kikerate amitwogik mokto korekto akoi moet. Nengilen ile isuruchi kekerot kekere ole kalokoita, kekere kele lokanyeita, ikere kengwechegei eng kot kotko makorekto amitwogik. Kasurukyo tia chichi korok kele ro kenyisanit. Mutai ngulen kole komaimiche kata amu kit nekaking'alale komamite, yani kitochin akere karibu lakini kichwesin akewitautin eng orit. Alam aliet ko kibor chomyet neki complete. Nekingomisiei komebwate kole tos keranam eng or neu ne. Kingen kole tupchenyu iman ako kimi kibagenge ak yoe boisiet agenge kiamishe eng kakasetab kei asikenyoru kimnatet kebe tai keib logoiwek chemechen amu tokyinet nyo bagei nekabwaten ni agenge ko keib logoiwechu koker biik cheiso eng oritin yo. Kale kiilosu Jehova ako boiboi biik tugul. Kiilosu Jehova eng boiboiyet tugul komu matindoi icheke ki nebabage angon komite tofauti amu definitely eng imanit kobitu terchinet eng oritin yo. Lakini kingobit terchinet kong'ololchingei eng chomyet akonyochigei kat eng chomyetab Jehova atya kotebi kibagenge ak kwai boisiet kibagenge. Kale kinyor chi age tugul kaiweisiet. No, kaite 32 kole kiistoe kora kibagenge. Saenwa ngotinye kibagenge anan kabwatet agenge eng oritab nautik kwok ko sautik kwok koeku saet agenge. Ak saanata agenge kokase Jehova sautik kwok amu obo kabwatet agenge otindoi chomyet eng oriting'wong nematindoi kenisiet. Okiligei osiai sirutik chetililen ako yeteswok Jehova biik oyoe bichoto koek alamaliet eng iman ma eng oretab kelen aja tomo koteb no, tom koldiano anan manyolchin koteb kuno kuno. Kale eng atebonito tugul ni kitebche kibagenge, kiamishe kibagenge, kiboiboen kibagenge, ko kalas kinyor chi age tugul kaiweisiet. Kiyai ichek tugul koek kristianik eng iman chetindoi kaiweisiet nekiiywei Jehova ako iywei ki neya ako tieme chi tugul kwai nemie. Kale king'ep konyor kaiweisioni
kale koboisie Jehova anyun kale koyaak kwongutik chechang ak kabarunoik eng chekiyoktoi kiyokis kwongutik amu atebone kakotebi eng itondo nekinyolunot eng songot chamanikab Jehova amune asimakimuchi keyai tuguk alak komu pcheutik chemiten kwenunyo amune asimakimuchi keyai akot kwongutik komu pcheutik chemiten kwenunyo amune asimakisochi alak akot kosobcho sikemeche kebe ipkiro akot towor chekakosochi biik kele kong'et solamwa chito nebo solamwa kowendot kele amune simakimuch keyai ichek ko Genesis 7 kele amu pcheutik chemiten oritinyo yai Jehova kwongutik cheechen eng chito ne soe eng imanit ak eng tamirmiriet kochang tuguk cheyoe Jehova chemakikere akot achek eng konyekyok chang tuguk cheyoe Jehova eng sautikab chebo imanda lakini tos ne nekekirindoi ne neyoe asikokirinda kimnotonoto pcheutik chemitei eng oritinyo ker ole kiteptoi kaniset kinyor kayweisiet amu atebet nebo agenge akiyai tuguk cheechen chekikwong'e asikebendi kikesu ameche asoman ng'oliot nemite kale boisienyo nebo kiyoknatet ko kobate komang'une chomyet nemi orit ak atepto nebo mwaetab kongoi akobo kit nekikoyai Jeiso akotesetai koyoe eng sobonwekyok kale chomyet nemite oritinyo mang'une chomyet nemi oritinyo ngot ko mami chomyet kale keusu kunwet necheibe lakini chomyet nemite oritinyo ko ngeyai boisionik eng chomyonotok nebo imanit chomyet nematindoi kenisiet kale kenyoru kimnatet nekimuche keib logoiwek chemiachen eng oret nekikwong'e kale sobenyo konyolu kerotyine koboto sobetab Kristo konyolu kenyoru kasarwek tugul kobun inendet maimuchi kobit neratet anan ko iyetab logoek eng sabondo neindochin keyandit ngot ko ichi kipkeyat neimakchinigei inyegei che borotet komeiye logoek chenyolchin sugunet lakini ngot imeche ikoite nekinyoru kobun Kristo ak ikochi alak akichek iye logoek chechang chenyolchin kipsengwet kale ngot ko kiitach Kristo koek ketindeng'ung ko kanyol iyesiegei ak ityem itoret alak tos eng ortinwek ne cheimuchi itoret alak inye kokiyan Kristo anan tos tomo iyesiegei amu yetomo iyesiegei koteikere ko hasara toretet itoreti biik alak lakini ngot ko kiyesiegei ko borotet neo yeicheru kito neitoreti chito age nenyalili ak iboiboitu yeikere kakonyor kito nekarartoe ng'alale akobo chomyetab Kristo mwochi alak akobo meenyi nekikoitegei nekata ichek kale yeitach tamirmirietab Kristo tamirmiriet nebo chomyet nemaindochin kipkei ak iboisie alak iyetu ak ii logoek kale tesakse kayaneng'ung kokimekitu kirwogutikuk ak koek chomyeng'ung neikesunotkei amu keai imanda ak nesirei ko keesiegei ak ikochi tamirmirietab Jehova kondoun amekoteschi ng'olyo anan koteb amakimwa akobo wikit nerubei Ameche ates kidogo akobo atebenyo nekichutu biik alak. Ngap komi betusiek che ngap keng'ololi kityo anan ing'ololchini chorweng'ung kokas tuguk cheibwoti ile katameche kokas kobunun chekilen flattering anan pretense ko cho tugul komuch konai chorweng'ung anan konai kole ngo ng'alechu ing'ololi ibiro barak kityo ko ongeeku biik cheng'ololi imanit asikobit kibarta akobo Kristo amu ngoit yotok keng'ololi kityo kemwochini choronokchok tuguk chemeche kokas amu kobunwech ako kamukeminen iman akemwochini ng'alek cheu chotocho kebiregei barak amakibortoi chomyetab Jehova. kongoi mising kitabutab Korintoek nebo tai 11:1 komwoe kole oiku kasubikyuk mwoe Paulo oiku kasubikyuk kouye ak kasubindetab Kristo kebor Paulo kole atebenyi netindoi kokergei ak atebet nebo Kristo osu Paulo yeisubi Kristo nyolu akinye kisubin yeisubi Kristo eng oret age
konyalu koek atebeng'ung nekerkei nebo Kristo asikoker chito age atebeng'ung atya konai Kristo kobun inyendet. Lakini ngotilen kas kityo namwoe lakini meai neoe, lakini kas namwoe siker alake biyaite kityo komai kristianet nebo iman. Kristianet nebo iman koboru tuguk chemang'une kutinyi eng kabarunet ak yaet. Yeityo koker biik konetegei Kristo, konetegei inendet, konai Kristo kobun inendet. Ngamwa kuno. Wiki ninyone chamanikab Jehova kebendi kinetigei lesson nemwoe kolen Kiyoknatet eng chitab kokwenyu. Kimeche ketachak kele oba YouTube ni asikobit ocheng Kalenjin YouTube ak nesirei i-subscribe eng yo ijil kinemito nemi kengeret nelen subscribe asikobit kokonin kotugul kobwatun kole nyalunot kebe tugul lesson eng yekakinde YouTube. Ak okochi alak akichek asikobit kepchei tugul logoiwechu miachen asikomaek acheke ngo ako sikepte koba tai koba sang. Iyopchi choronok, iyopchi eng ortinwek cheterchin cheiboisie media ni chekikokonech Jehova angeboisie eng oret nenyolu. Kiyoknatet eng chitab kokwenyu eng wikit nenyone otokotin tugul. Ameche anyun ates chito agenge ale eng YouTube nebo wikini ketindoi lesson ak ketindoi amdaet nebo Pastor Arap Nabe ko asio onyoru kanetisiet ak amdaet. kongoi mising ongesa anyun. Kitororin komuktendi Jehova amu boroinik kekonech asikobit kekur kaineng'ung. Kongoi amu kanetisiet nekeborwech akobo kit ole maktoi kristianik kotepto. Kongoi amu mairing inetech eng or age tugul kobun kiboitinikuk eng logoiwek chemechen. Kong'ong'wech akobo tuguk chenyalunot kisub, ortinwek chenyalunot kisub asikobit keeku chekesunotingei. Asikobit keib kiyoknatoni eng oret nemomi kanakutiet age tugul. Ako sikoityi logoiwechu ichek tugul chetom konai eng kebeberwek cheterotin ak nesirei Jeiso koit kakesunet ak kebe kabarak kipsengwet emet nekibichobwech. Testai isuldae ng'olyondoni eng kakimitetab tamirmiriet. Inyitech tugul tamirmirieng'ung sikokuiyewech ak nesirei Jehova konetech kot ketekeityi imanda tugul yeityo kotiach imanita. Eng saini yekimeche kebeshe ko eng borto Jehova ak eng tamirmiriet ketebi kibagenge. Tebi koboto echekoshek tugul amu nitok someni akoboto kongoi eng Jeiso netindenyo. Amen. Amen.